Hurmattуу Söyljan bagıçlar, hurmattуу dıykanдар. Bir cuma 10 günden burun naşıl koğundарды alıp gelip jarabay kalgan, bırak bolup kalgan koğundарды alıp gelip Söyljandarga salganbız. Hem göröbüz, hem ne olup жатканын göröbüz. Açıp göröbüz. Mına Mınanı görüңүздөр. Mınanı görüңүздөр. Demeli üyülüp uyuk bolup alıptır. Mınanı görüңүздөр. Mına şul tegerektegi Söyljandarın bardıq şuga geliptir. Mınanı görüңүздөр. Mına kamera kanda түшүтөт билбейм. Mına jönel et bolup alıptır. Jönel kıpkızıl et bolup alıptır Söyljanдар. Görüңүздөр. Muna mümkün bolsa şul Söyljanды şunday şirin azıqtar menen azıqtandırsaňar aya köbet. Muna almanın içine girip kettir. Almanın içine girip alıptır muna. Muna jakты göröbüz almalardı. Almalardı göröbüz. Alman aslında da aya köbeptir. Muna koğundu odarıp göröbüz. Bul çirip atkan eken. Görüңүздөрчү. Аябай жакшы көбөйүптүр. Надарыбызды одарып көрөлү. Кабы гана калыптыр. Мунаны караңыздар, көбөйгөнүн караңыздар. Аябай жакшы көбөйүптүр. Булдарыбызды да жеп атыптыр. Мына коон мына. Мунаны караңыздар. Мунаны кара. Мына жер үйүлүп, мына жөнел et болуп калыптыр, былчылдап. Мынаны кара. Жөнел et болуп калыптыр. Туугандар, ушинтип азыр бышыкчылык убак. Күз Söyljanдарыңыздарга коон, дарбыз, алма калдыктарын салыңыздар. Мына жерде да алма аябай чирип атат. Мен ойлойм мунун астында да көп болуш керек Söyljan.